o te whatalo whai le mai wanga le tātunu le nei rāinga le tai au, le nei whau a tātou wheloa i le tātou pukala me masani o tātou update atu i nei Samoa, i le tautua male o nanga lau Samoa Entertainment ai alo maia o se whapoponga le fo i nei o tātou tala au wālau whafonganga. E momo atu i tātou tala, e le mawhai ona tu la i le whionga le te tai le tua ngai tu le epa sei le malia le ngoi, i luma le whamsnonga i le asona nafi le tōlau lau wina o lana mta upu, leo lo mo lia i le whaia leo o whamtalanga tau whaleanga. O le whionga i le lilo ia Matthew le msio o ia lea sa tu la i mo le te tai le tua ngai, sa ia whai loa i luma le whamsnonga, ia le tūlanga o le pepa mai po le medical certificate o lo ia tau le mina e tuina atu i luma o le whamsnonga o le mafuanga lea na le mawhai ai o na tūlai le whionga le teitai o le tuangai. Le talia i le whatamaitai whamasino ala la toro sela pari ia le tūlanga o le pepa mai po le tusi mai le fo mai le na tuina atu e whanoi ai le mafuanga o le mawhai lea o na tūlai luma o le whamasnonga. O le matau pule nei e pei o na tuina atu ai le tangi e le whionga ai ono ele ke koroma e whaasanga lea i atu i le epa sai le maria le ngoi i whamtalanga na la lafo e le whionga tu le epa sai le maria ngoi e whaasanga i le whionga ai ono Dr. ele koroma a o tula i mai le whionga ai ono i le tūlanga fo i o le avea lea ma whaurulunga o le matanga vengo soifua maloloina. Lea na la lafo ai pe na sauno ai le whionga tu le epa o le telo me whainga vengo masini vaenga uma le masani o na sioki ma le lava le whanamai tele matotua o lo la wina tu lea. E le whionga ai ono i lona whalemai tuto tasi polona private polana business lea leo ua la uma i aki ai vaenga uma i whaonga ina i malu le tunu o lo au tō vaa antu le whalemai le whionga ai ono. O ni saunoanga na whailoe ai ono i se teimi o sola po se teimi o tea o wa whaaleanga mtu ma wa lalo i na ailana au au nanga e meselo ni tamali anga ma le mafuanga leo leo o atu le mata upu i luma le whamsnonga. Ua toi whatulanga i e le whionga i a lalatoa le aso fitu le masino a barila o le a toi whafonga i naile nei mata upu ma e te tau o na tula i ai e le whionga tu le epa i luma le whamsnonga. I nisi o tātou tala o leo o whailoa se whinangalo le te tai o le tunu o ia fui o le li pāle mia le sunga la ule le mani tole o te apola tai vao po se smil. I le tuina mai ai o le whai unga le whamsnonga ma walunga le whionga le whamsimsili a sa tiu simativa perese e pei o na solo i ai le rafoa. O le whionga i a toi lupe po le munuku on semo o le sa avea ma sui whai pule o le tuma lo whaleha lili no matasi o se awili linga le nei o le nei tala. Fole tele tonunga o lo ua a mai lava le unga le whaamsinonga i le mea o tele tonu ia iai. O i e ta oto ai le fina ngalo le whaamsinonga. E mai se le whionga le whaamsinsili. I le whae unga o tau nuu iai lana whae unga le mta upu nei. Ai a te aulava i o le te aitai o le māloe le māmā. Ai sea ua a fia i le tūlanga o le pūlenga mālo. E le lai titi. Ma e tele tonunga e te le fo i se singa luenga o la to eftu na. E le whainga malo, i ono fesu ia inga wa iei nei. E mei se wa se e le vao le malo, o ma foi na whai tō whinga, o ma foi na tapena la fua, o ma foi na tapena por kalame, mo le siri matausanga. Hui o lea, ia o lea tātia mo le nei teimi ma matei tū. Ia o a fo i tū langa o lea tapa i erka peneta, e whaawau wai le fo ia o whaafita uli wa tūlai mai. Ia ala le toi whetu na inga o tō whinga. Ia ai mai se fo i tūlanga o le whaafaingo fia ina o ngā luenga al kāpeneta. O le whionga le sui pālimia o lo sāu whai se tasi o mta ngā luenga o le iwi tū ma le poutu tō leo ngā luenga te tele le tātou malo. Mai le whaingo fie pā toi whetu na i fufuanga wa umana whātātia tu langa lau lau te tele whapea. Ai o wil te te le malo o te ava i le whaiunga wa mai e le whaamsinonga. E lava le mea o latou telitonu latou iai. Ia e whapea nao na whaasolo la latou whaiunga. Al tāpenanga whael kāpeneta ia. Tāpena whael kāpeneta ia fōfō la mea. Ma tāpena tau mawhai fō ia nisi o whaafita uli. E ono a fia tele ai. Le whetuna inga ma le suinga o le o tau nuu i aile whainga malo. Ai le māmā ia tea.
e a fia se tasi o poutu tol ka peneta wa fia le fainga malo ia na fainga vai mana tonu fai ona o le fa upuina fa pe o tulanga o tula fono wa mai fa inga pam silonga o lea ia tati ia le ayo fina ngalo e batu fo le nei tu la le fa malo si au mal fa ma fananga i le fionga le sui palemia o in tato no fo vala valai ia sa e tu ole tu nu ia ono tulanga o ngā luenga fa le malo ia ai pangale o atu si tala fa pe ia fa ina ilo no fo mai se fo fa ia tu langa le tu malo fa la lili ia sa lava ma faingata le vea tato tu li mata ia le manai ato ma fa lo to foi mai perfile mu le tua tai matali ia li nei taimi ia tato walo mali el tau fa to file mu ino finangalo ele ngata le tu malo ia mai se fo ile ainga paulo mangafa tai nane la ufionga sui palemia le fatua mana fa le fatua mana fa mai le malo si anga fa electricity por Electric Power Corporation ile vai tau por le taimi le neighbor lava va yaso le sa mo to si o mai le electricity por o nanga malo sa ngava electricity ya sa mo antoa ele imalo lo le fenga venga le lu sumar fa tu la ile fa tinunga le nga wenga o fai loe le ofisa sili o le mtanga luenga po le o nanga ale malo o ni waya malo losi sa te okto i lalo le pala pala anga i mai fianga anga i mai mo le fa mo le malo si anga o le tise leolo i tonga manono o le na tula i mai le fa le tonu i le afio anga tonu lava o vai moso le na ta okto i tulanga waya ia le na mafuai o na motusia a tole le tise ia Samoa toa ele malo lola le au finga venga patinongo le nga duenga se yo ina toi fa fo sia le tise o mai le temnei o fedo inga le sema tu stala ma le fa ulunga fo i o le malo sanga fa le tise le fionga fa mui le na i sa no e fa pula le tulanga ma le mafu anga o le na fa le ton mo le tise i lo tatu watono ia mo le sile fia tatu tunu e mis fo ia o sa fal sala uno fa piona patu fa mtalanga mo le no fo sile fia o tatu tunu o tulanga ia tatu le tise temene o le fa le tonu le sa tatu fia ngai me tatu tau sanga tatu nei o le la mo tatu fa so o le temilane o le wa le leima to tatu fa so e tatu a fia ia vo le fu le wa mai so ni tatu fa so o fa fita o lo fenga ni ma to temene e ma fu mai le lenga ma lo si fu le fa o ina to le tise va nga se so la tu lo ya ina fa fita o le temene o fa fita o le lana tu mo la i mai tala tu na po le la ve fu le ma na po o e to lo no fo nga fu le te le lo fa pe on fa so to le tise la tu no o te fi yanga e o ye to generating plants o i fia o i fu so le fa pi e ta to ai ma utala i to na mano o inana le tu fa ta seletis ona a pelono te spiu ta tu i vaenga se so la tu no o fa fita uli la len tu lai mai ona ua mu le ke pole le underground ke pole so ta e fu so to na mano si le fia fu la le ta tu o le malo si anga tole tis o le I fu so mo fianga e mai fianga I fu so ro pa tu tanga mono fa so lo le tona mono o te la va nga fu le tau langa I tu I sasai o lo a mai tona mono no le tis o va nga si fo I fu so io li si va nga tu ai ya tu le pata io la fa so I fu te o I tal fanga e fa pe fianga I tu le west ia fa fita uli la e wale se alu tona ina ua mo tu sia le kepo la le underground kepo e tu so underground kepo sa ua mai fu so la tu tau tona o le na mawale o I vai moso tonu ale na eli le pendo tu tau to la fa ingal bengata o ina tu mo le tu por fa fita ia e ona ia ta vule le to inga o le to inga matautia le ia ile mo mole o le mele fa le tono tatu kipos ne ia to nga bule ia e si le foi ia tatu o le ele ase se senga foi le to nga kipos ia ma pe le pose pa bai foi le kipos ia lo fa mo ile
transmitting o tatu e tisi i vaenga sese. A whale tonu al ke pole. E wale mwhaino ole tisi i mauta malawa. I o lea lanto e whainga luenga to e whale lea o matatu ke posi. Lea na whatu amae a nei le wawe aho i al tatu ngā luenga. Male tātou tala muli o le ua sao no le ofisa sili o le pulenga o tātou malai lele i te tono le atuno o e wha amala malama nisi o vaenga na whaasala la wina e le newspaper le Samoa Observer i le lato lo minga i le naiva yaso o le whatatananga ma le suia le malo po le suia le vaenga le Samali le ana sao no whapupula ina i le ofisa sili o tātou pulenga le malai lele le tūlanga e pei ona iai le tūlanga o la fonga le ana whaasala la wina e le tautua po le foi au nanga e whatatau le si tia mawa lunga o tūlanga o la fonga sau no le ofisa sili e au ona manino i le whaafonga anga le atunu o ina ia manino mantalabai i vaenga e pei ona tau mawhai atu ai ia le pulenga le malewa alele i nisi o fisuia inga manisi o tūlanga o tau o si tanga e whatatau lea i le tūlanga o lo iai nei ngā luenga whale leia a le pulenga le malewa lele i sa wililinga le nei o le nei tala. Ai, walu nei vai aso o tapisa ia le newspaper ma so media e winga ia mātou fis. O le mea fia wha amanino i le atunu. O te tonu ai o le tūla whono wha atonu tonu po regulation lua fisfurona mlaiva alele. O lo ia le departures, transit, ma le transfer passenger. O le mea leo wa tupu mai le na umai le nusi pepa lea. Ia o te lo se mistake ale ayata. O na le tutongia pe pule foi le pule ngomala valele. A o lau mwhai ona toa e whaasau. E sa te tau ona i line uma mea. Ia ma le tū la whono. O le tono tū la whono. Wanga o le tangata e tipata mai Samoa. O le tangata e tū wa atu lana whai ngā malanga i Samoa. O le whate ta ingala. A wha peana e te malanga mai ni usila. Ai ko kongi lau return ticket fo ilea. Whate ta inga e a whewhase lau de return. Whate ta inga. E leise me toi pole o le nau e tu tonu laua. Lau se lau tā la. Lono winga. E le effective le se lau tā la i le arrival. Whaka effective. Ngau e ti pat ma Samoa. Ai whingata o le return ticket la. Tu sa la pe ke sau fo ia le one way ticket. Tau la e nofo ia whai au pisinisi mau ngā ruenga i ele taime te toi fia fo iai. E o ko meki ala le se lau tā la. Ai sea. O na o leo le ati pat ma Samoa. O le se senga le nao mea. O le mea le ta o le transfer passenger. O le whateita inga. O le tangata le malanga mai pango. E te sau i pango le tālofo Airways mo le whateita inga. Ai te fialu lai ni usila. Ai sau mai pango i whale olo. E te le la vere se lau tā la. Se i longa ue tu ua whale olo mo ni usila. Nono winga. O lo pasese la lena tutongi mo faleolo i niusila. Le fatua e la vea i tutono lea. O le se lau tā la. O le wha amana mla manga le na. O le mea le ta o le transit passenger. Tu sa la o le se sengo le transit passenger ma le transfer. O le transit passenger. E te wha o ngā ina le wa le tasi e wha awau i laua. Lau whai ngā malanga. Transit passenger. La watu le wha teita inga. E el tatu malanga le sau mai Nandi a Pia Honolulu. O le whesiri, a wha apela nga o le depart from Whaleolo, a le are mea wala vea ai i a le waa le transit. O le waa le tau no mi Whaleolo, e o mai mai lalo le pasese. E o mai lalo le pasese pe rua se lau mona tupu, to e rescreen e tatu security, ko e o kako tipacha lounge, ko e port le waa. Longo winga, o lau ea. O lau e tipata mai from Whaleolo. O no tātou, o le last point of departure mo le US. O le vālea. E o mai lalo le pasese. Po au mea na whaatau i whiti se tu lou, i duty free, te sau uma mo i lalo. E koe go through the screening, ia koe po le va aile i alu i Hawaii. Ona o tū la whono i ar TSA. O loo malu pipui aile security o le vālea. Ue whawhonga te tūlanga i pēo nei e tātou tala i o mena te tupu, po tātou update o mena tupu i nei Samoa,
cha cho fe lo ile so cha yo man wi je le